ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯁꯣ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯦꯂꯥꯡꯒꯣꯝꯅꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ Thank you. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ILPSꯀꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯇꯦꯕꯜ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ 4 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 3 ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 4 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯝ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLR ꯑꯃꯁꯨꯡ LR Act 7 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ ꯁꯤꯅꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟꯕꯩꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕꯩꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯁꯤ ꯎꯗꯕꯒꯤꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ Masi chume takpiribado akoi hujiki akoi ILP bill si handak pass tawki basigadi hujiki chingda makoi gi right ta encroach tawba natraga tu da moida adumba akaiba piba wafam amdi leite tawudabu ngasai gi akoi gi yam thengna makoi gi participation si kitang leiba male matam han bagi hogolakpada JCILPS ki meeting da akoi khona khangjabada kuki inpi bhaw yaur me haijariba aduna hujiki bill se akoi pass tawgra matungda yam simple logic ti kaino haiba matamda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ILP ꯕꯤꯜ ꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯁꯦꯇꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯁꯦꯇꯂꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ gap communication gap leiragasu misunderstanding am leiragasu fajana political process am da dialogue tawnarakanda faminarakanda table la settle tawrakanda kaino watho wasin hapto hasin khana bagi tanja do lawjaningba ngafam da igi ba khadigi du pamjay do masina oiragadi ekoi punamaki koi hena phabadu oigane aduga bill sinadi koi chingi leijariba hanagi saktam sidai sida kai ba amta dil leite sin thamjani ꯑꯗꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯜ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯁꯗꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯟꯒ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯜꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯗ ꯕꯤꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯋꯥꯠꯑꯦꯕꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯁ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯕꯦꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯇꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯎꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯗꯥꯏꯁꯦꯟ ꯅꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯠꯂꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯗ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ
Just see Matang the Laxaning, see a spokesperson, SPF government ki spokesperson, Sungrang, Fundo Kibimatungina, high bills in any way, singi interest, Makugi right up, Makugi land laws, the Kalimta Kaibilati, Posaxi Yam clearly cut in a high Vanina, Massim Tang the Hill Rest Committee, Kana Dovani Ram de Master, Kaisutu, Akaibu later, Vanina, Masi Pudu, the whole Dubuni have from Sutambiri. Nakalamuram Damo, Johnson of the Habikiba, Smitodana, Asaki Congress government, the Yawbani, Hill Rest Committee, Lady Mrs. Semakum Tam the Kari contain Yaw, they say, Lord, come Bangatanina, Master, a sweater Sunan, I don't know from Malay. At what you see, Tassing Namak development Malay pose, Masik diplomacy, Akogi, Kari, Akogi. Tasing nama sarkar na loksan bagi posak ma yaw malhan bagi mo mulai se tasing nama si yaw na terka masih aku gi justification level. Madumakti dongi angle lagi nena raga di dum yam delicate obvious ni. Aduga ai gi makai dagi thamning si koina yam na maru eba yam na landmark oiba koi bill man handa ki na line permit ki bill se. Ada koi da kitang koi da wal hori sina koi gi tana base. Tanaba duga maru na koi sarkar gi maiketi gi bill putoi ba sarkar gi maiketi gi su koi gi information ge fama jeng halai dan koi gi magi stakeholder khudi maksi consultation se masi tobhom the en khale adu consultation si masi matam si koi nang da banai na lo gadran traga koi sarkar gi magi determination se masi ai yam ni hena koi gi sigi bill ji landmark ojaraga su madu ai laigi bati kya u gi de marandi masi koi public ki pressure se Miam ki pressure, sina yam ne hena koi dominate toroga chat kiba. Aduna masi ki landmark oheli si miam ki movement si dagi oi banena idi lowe. Aduna masi sarkar ki makai dagi atopa se state sing da haitare, se northeast ki state miam zule. Makoi ki dadi koi se indigenous people singi, natraga local people singi karigumba makoi ki interest thaba ama taw batarba. Makoi ki interest karigumba landmark oiba any action ama low batarba. Adura gadi government sina masi ki proactive role si moina hana low gane. Aduga information gap si yaringi thamdana ba honna gani aduga mathak tagi makha ba bose masi yam inclusive oiba yam participatory oiba mong da masi pruna ba hone ba aduna madugi gap sina kai dorage haida akogi pau phahouda ba hadi pau gi houda ba kambusin gadi masi mislead to ya bagi hadi masi rumor na adi tonga na ade kari kumai ka sagat pa ba suje da sagat pa ba pon masu leiba aduna aina khanjaba da akogi sigi in line permit haiba sumbagi davi sidi am sing na hargadi awang no poki atai state sing dadi maru na koi tribal community ne to bune asi matang da khogi ngasai gi communication gap se leina lo de da khogi hill areas committee gi chairman lead ro ngasi hill areas ki khogi mayam khak MLA mayam khak ngasi mi from congress assembly secretary ta phom kanda condemn tawi loina loina na moina high se last appeal to si manipur sarkar gi maikai gi all stakeholders mayam se kauraga mi phom amtang punna phamina kanda ngasagi doubts mayam leiba adagi contents na kai no kaina se clear tam tang trogadi haiba sing se phagani habigi wakhalon mangasi di phongdo rei adubu makoi so hana makoi gi leiba khogi kendra gi representative prajam yam singja makoi taken into confidence to hana lahodabagi fall oigide adadi koi sajan ikang kham wane manipur da koi politics si maru na koi electoral politics ga koi peoples ga samna base si yam phajana wale si divorce ta sing har gadi people ga koi my elected representative sing ke su masigi koi gi link up se masi only for say koi election matam dugul tang da koi gi relationship fa adu election once lo gadi relationship lap thok na re aduna madumak to koina koi moment tor ko matam da su masi chap chana uyi mardi manipur da koi political party mayam lai adagi yamna masing hena karakpa elected MLA mayam lei adu koina sumba thongdo ama thor ko matam da di khange praja ga mogi je samnaram dres sida so koi uba phangi dana ko koi sigi moment sida so hadi alp gi moment da su adu hojiki koi gi alp da koi gi paw phongna da gi toriba koi gi yose sida so koi uba phange ba aduna elected representative sing china magi makha da leriba koi people sing se masigi paw phongna bagi sida so koi gap aso ba ma lei madugi so koi gi fallout amasu oi de bisigis ada ina ngasai gi da mu ai hanjalaga panjaning bada koi inner line permit se for example koi meghalaya se lokat se meghalaya da maru na koi alp gi moment sida makoi mi ani gi punsi mangi ni adul pa crore yankhai gi hena amanga ta kai toi thokhribane ado mase koi gi maru na koi indigenous tribal sing do makoi digi hor pane bisigis maram di indigenous one le jaba people sing sa masi koi gi hojiki leptana koi gi se haijalaiba regulation yaudana haijalaiba miams mapan digi sang pa mitop haitare maru na koi bangladesh ni mugi dadi maru na koi meghalaya dadi aduga atopa mapan digi haijalaiba mainland india digi haijalaiba koi gi
non tribal people hai tare non indigenous non tribal people sing che masi regulate tong na bagi adugi meng du da moi si pukhat ki bane aduga se akoi Tripura ki case ta su masi samana na taw mane Tripura ta su gi indigenous people of Tripura makhoi na masi pukhat laga taw bane maro na moi si tribal ne aduga ate te khoi na se ILP lai ri ba jaga sing su tribal ki ayam state ngak ta ni na ko ado Manipur da taw ri ba khoi gi ILP ki issue si di yamna moi gi yang no ga di yam inclusive oi na di lawe inclusive oi na lawe di Manipur da lai ri ba khoi indigenous people say about tribal amasung non tribal ani si ko nyam inclusive oi ba mong do bu taw ye adu atai ma pham da taw ri si di khare hen exclusionary bu oi de bane aduna sai state da aina thamdening di ko gi si yam inclusive oi ba sigi bill hai tare na traga sigi ko magi initiative ma lorok tana taw ri ba pose mastai da koi pau phone bu gap lai besina phanyam pharaga su akoi gi potu nithi jana koi muna bhap ta haudraga di madu akoi gi mamun phada bagi problem thoi da se sam hada pan gu mane hadi mamun phana koi lorga phajana cha ga da budu phajana mule khangdana koi gi tap pa cha salu di lengi den adu gu mane aduna ina khan bada yam no mutana ne na chumi aduga yam seng badi masi tribal gi interest na hena idi yumpham oina khale hadi usgi ILP gi atopa me amna su ko gi hariba ILP si not only ko gi valley khatagi ne te hills ki su yawa ko Manipur si hills and the valley si part and parcel of Manipur have matam da ani si yaw da ya de ba ofum si mayam na su yam ex na sum thambi adu son matang lak ning sing si Surasanpur da phang ki ba zomi council ko ki in pi Surasanpur amsung mar in pui gi joint meeting ma UPF amsung ke no gi leadership mayam yaw ga phang ki ba mi pham na ta ki ba what if sing da ko gi maru oina hill areas committee gi kanu khaisina Manipur assembly gi sina moiji opposed to be bill se or otherwise numit tarani fogi munda close khara hapsen bi ha fum ka lai sigi post ko ni kamani jing be masi tasing namak yamna kaibal le magadi akogi close hapsen bi akaibal le later mase koina technically kharsu yeng gum change bill gi writing sidai sida kamai la ke haidi han le ramba existing law sing ti haziki kenosina masi overrule to go yada bagi masana dum chanan gani han le jum chanan gani du irang gani bako aduga hill area committee to refer to go se when the occasion arise oidoi ne mam the hill area committee se hanagi government assembly rules and regulations se dai some sort of kogi modification gum kai gum ma arise to kan mo de refer to go dong ne ba adubu ngasai gi drafting committee na natra government gi mi sing sina asi gum bagi situation se arise to rom da ne na khalla kanda haidi bill sina ma independently check ka ba jaga khara dhanagi moina aziki 371C gi subject to gi manung da nataba independent oiba subject khara da chakka da flow to go bill oibani na ani du gi collusion laiti haidana madu gi provision hapam da busu oiram ba yai ba ko if kayumba madu collusion ka ba hekthol ta ga di moida refer to du ne ba automatic procedure ne si wani da madu gi damakta amu koina sauna ba si di natraga madu koi gi bhab ta na da ba lai ba se masi gi si miscommunication ji kitang nungaiti maram di madu na hekta maram oibu du di tasingna phadu mande ba madu bhab ta na da bi or ba yai natraga mo koi leader sing du na fajana explain to hodo natraga sarkar da pukhal kan da swai da di kamai to du no hai ba ne ba aduna madu gi wafam du di id thoina yamna kanna madu di khoi chayena ga dobu mande maram di bill gi draft tori ba kambu odagi sarkar su odagi chingi representative yauri bo sing ji yam clear cut oina dai di leina ga dobu male ai Johnson gi da khara hajani ma mana khoi gi sigi hongdo hongjin adu ga hapto hapjin se sigi matang si di hojiki bill si yamna khoi ro in le rai tare hojik masi chaptan sa ba ya ba gi thak ta leitri se ek ondri adu masi ek olak pada अखोगी कंसल्ट तौर पर मैम से यारी अखोगी सेंट्रल की मिनिस्ट्रीज मैम तौर पर यारी अदर मसी अखोने करिगुम मसी एक से सेंटर ने याबीदना ओलब मतुंग दुदा अखोने एमएन तौनिंग बा जगह सिंदु मतंग की मतुंगिना होय तौबसु दुम जायब हाइदी अखोगी रिक्वायरमेंट्स की मतुंगिना मरमदि इहान हान बा ओइबनिना इहान हान भाइजा बा तारगदी इन हाइजरी से करिगुम हाय मतमदा अखोय अतोपा स्टेट चनरी हारिबा आईएलपी की लेरिबा सक्तम दो अदुगा मणिपुर की सिगा खरा खेनयना इंग साइ थमजरी दो खरा खोइसना खरा ब्रॉड बेस खरसु ओये अदुगा अतोपा खरा हेना अवाम मथा की पोट खरा हपचन ब्राइन खले खोइसिदि अदुना आइना थमजनिंगिदि मदुगी करिगुम्बा कोइ होंथोंजिन करिगुम्बा तंगाइ फदे आइना खल्लगसु मदु मतंगी मतुगिना दुम सेमदोकपा याय मरनि मदुना मरम ओइदना कोइगी लेजरिब इंडिजिनस पीपल पर्टिकुलर कोइ ट्राइबल कम्युनिटी दा क्राइ वाइदा मदु सोकपा पनबदु हयंग मागी सि इंप्लीमेंट तौरको मतमदि कोइ खंगनेब
aduna adai du da koi hong thong jin du de dum ya ne kale aduna mai sai da ina khanja bada hoji haijari ba koi pau phone da bagi information gap se masi yam chawna le brain kale manam di sai bill se pass to matam se masi hek matung da de koi sarkar gi maike degi masi gi mathang te da koi se wide publication to ba yai adigi madu gi koi gi justification to sarkar gi maike degi masi gi tawum thok pai khara le na kale madu to da miham si makhata na khangal boi di hang implement to da su yam successfully adu effectively to ba ngam gane ba ai amada ju da kara koi communication gi achau deficit se masi ta brain kale अरे point से हज़िकी MLI LRX से 1960 की कोई की central एक on grave अदुना मागी main structure सिटी होमु याते अदुना हाउसिंग सेंगो तो रिबा कोई की bill सी pass तो एक bill सी ना pass अभी bill सी की हाइंग rule सेंगो मतलब दसु main structure दुगा अनि सी coalition थोप यार होएगा अदुना in good spirit ta masai gi main kano dugi du nga ga leini si wani da aduna haujik la ka do se refer to ba to da bai se hili re committee da ngasai gi rule sema ko matam du da kar minor rule chuna hane gi provision sing du abrogate tawre na coalition thoe hair kan da moi do refer to du oram gane ba as far as masai gi law book ki matung ina diko adu ai khoina igadra iroidra hai bese adu ai ini henji hair ga su khanaram bai ai su table la la kan da fazana sy se di smaina happy bu yai ade si smaina to bi yai hai ba do table la khana raga di si matter si yam lu banati hai jai maram di already schedule area ne na laktho ga lai rabani article 244 lai re 5th schedule lai re noina bak se hana moi gi di already koi ching area sing sin noina bak protection pira ga lai rabane ba ana swice dai sida misunderstanding thoni ngai si laite aduga as long as ajiki bill sina makoi go overlap tawdraga di tawde hena khala kan madu gi spirit da tawrapani hayeng rule sirma pudasu kai gumba any adugi ama tholo ko matam da hil area committee da refer tawgane ba si or koi automatic procedure ne si wani dai haijeni mina mai gamna singi aduga thogi transparency wat par sung public ka akhoi government ka marks te leba communication si kitang gap leba man bi mom khak leibani na hantaki kenosta akhoi thoning da thodok thokre ba form lei adugo manipur yamna sensitive oiba multi ethnic community me amna khundaba lamdam am kakta samane sensitive oiba issue singja manipur sarkar na timely control to precautionary measures lohobasi hantaki matang su udagumba khangdabugumba ma mami tabu robin hood leikina mutung da irang si yamna sathi bu mongda laki loina ngarang mioi mari si khaba ngasi ahum si mutung da film si taseng namak yamna akhoi gi yam tarai na lobu yada film di ore adu koi law enforcement agencies sing na madu timely control to no film leite adu kari to ga ke matang koi break matung da laksage break matung da membo amkan tran oksari oza makabum khangjening si hantaki issue especially taseng badi manipur pumbagini or loin ethnic communities indigenous peoples ki dingaktani koi singtam gi pulap ne habo film di yawre to budu masida koi gi sing sinau singsna maitai oriented oiba koi pro maitai gi man ba mu ina mu khoina mu uba adu ihau yam koina sangsale ba thamani hum yam akan mu da sangsale gi matams da koi gi tribal civil society organization natraga parent body natraga koi gi student organization gi waron se amta thulak taba masi wana hodna kan pastor kan da mu somdagi singi sinau amusung student body social organization mayam sinam ihau kanam horpa masigi this for matang si ekoi praja ethnic community khena bagi ekoi antagonistic feeling amu leibagi reflect obra natraga sarkars na asumba mayam multi ethnic communities leibagi potse khangna thahu to kari maram gina masat problem solve to kan problem crop up to is sajan ekoi gi divisive elements in mayam leita basunate aduna matam chupada ekoi gi magi divisive elements mayam sina ekoi gi su kai mama thorpa matam seida how to divide people how to divide say tribal and non tribal adigi tribal markasu aduga non tribal markasu masigi taunana ba kogi masigi agency me ama kogi leitaba nate moisu leiri bani ai maduna yam hena asoba role lowi haibagi nate madu leidi leiri bani aduga aina khanjabada kogi handaki issues leida kogi tribal is now khudi maksa loina bak yawi haibagi adugi thajabadudi aingonda di leite from the section of the tribal people moi si madu react over ne khale maram di sigi issues da so kogi se tampakta tariba yamne educated oiba kogi magi tribal masses even elite moi sing yauri adu elected people ma'am koi manipur gi thagalaiba koi constitution ma'am di thagalaiba kogi tribal representative sing cha makoi su mr fully support tawri si aduna ne aina masi koi yam landmark oiba si not only koi bill si ga natana koi yam inclusive oiba moma ai masi uina khalle banda ki seida aduna si laina sigi marak seida sumba ko yam thaja ningai oida pot khara thorais yam khaung da mong da thorais masi gi mai hor phamji phajan thibam changeng khalle maram di masi hori si maru yam kalle ba area se masi jo koi yeng ba chumen khalle maram di ayam man masi
hek yamna ngasi ngarang se hori isi se Jiribam adigi se koi gi Churachandpur aduga more hai border area se tori hori isi masi kari gi noise masi akoina masi gi reason behind this masi kari no habse koi thidok pada koi gi wakhal je thada darkar lai maramdi sigi koi more haiba jaga jisu yam chengna yamna koi gi kari hani yam stable oidaba dugumba lebak amaga yumthang nari bane adigi amana koi gi zik Myanmar masamak gi koi mai citizen singse masigi marak tasu sigi conflict yamna leiba aduna maram oidana koi refugee oina to pai yumthang nari ba lebak singda chen bagi sigi si tawriba amane adigi mama si ngasi ngarang gi banate madi koi gi sigi Myanmar gi history di yam sangre dai matang du de adagi koi gi Bangladesh masamak su digi problem leiba aduna hairiba koi gi border area singse maruna koi gi se jiri hargasu se koi gi asang wat samnari bani adigi se Mizoram masamak sisu koi gi se Myanmar ga samnari bani aduna sigi hairiba border area da leiba hadi maruna international gi border area da leiba singse masi di hairiba suma problem se masi atai mafam da zoom thoe aduna masai da sigi koi gi nung da leiba port khrase sisu koi thidok mina ba changen khale gi mota Zana so habiri thidok pom sang aduga tasena mak smaina yam issue be public ki oiba aspiration mo phangbagi nungai bu matam sa sing bong banga sagi divide and rule gi divisive policy singsna sum bak force yam kanna legadi sing ba thodo wathok sina sum henga gadi mai kai ma kitang handar gadi tasena mo nungsi sana leba ko gi singmi tami isin naw singsi nongma tra nongma de pam da thodo tholok pusu yabri na masi ko gi right time or ba sarkar na masi da war footing da sing ba divisive policy singse thidok tana masi bagi mako gi tentacles mo haga pangam da basin gi timings ati di masanta ne di sakar magi governance magi quality se aduna lep ka doi ne adi leadership magi quality se ta ati lep ka doi ne se yam anak ba state amai praman pi ga haije Tripura se high ethnic classes adagi angwa makal violence yam thoki adagi particularly tribal amazon tribal sing marakta sig unkhatna ba se yam na chauna lekiba adagi misi minasu yam thoki ba maneba ada hojikti almost masi loisal ledra ko issues aduga loisal badana tana yamna angak pakpoina modigi lesson learn to gudaba musle Tripura gi governance tagi madudi ke hai matam da akoi gi Tripura da leriba koi maruina koi Tripuri sing community sing si moi tribal ne aduna makoi gi interest da kadai bok to koi sarkar na moi sigi policy lokhat ki hai bobu akoi gi tribal family khuding maksa masi magi makhutta pata paidana leiba misak amata yaudre hojik akoi gi Tripura da maruina koi Tripuri sing mai magi koi yumthong khuding da moi pata si pikre maruina koi join pata ni moi da piri se aduna hari basing ji tribal sing ji khusi da pata du leirabani na maduna security oira kanda makoina chakhut chanana bagi adi marom dom hingjana bagi adi mi pan tang dana bagi adugi mawo amada lai ine basics aduna aina khanjabada yamna akogi telaba matam sing manu yam advance ogi gadawa akogi adungba tribal section ama haigadi Tripura gi kambusine mandi makoi misi yam ngana kangre adigi aina mu thamjani se kaino da akogi huzigi leiriba tribal singi leiriba marun moi area da leiriba lamgi land tenure system se masina kaidongai da akogi masina akogi development porokpada hojik leiriba film jina madu mating pangwa ha pesa masi prithibi pumbagi magi economic development ki magi itihas na saki ne hadi hojik leiriba land tenure system jidi yam chena harakanda akoi yam da feudal gi and primitive ki ba adu makal gi system amane adun hojik se community ownership ki kari gi maming da hairagasu masi gi khuthang se da koi development si purpa yada aduna marmo idana kogi tribal taba lamsing marun advance country sing hai tare makoi sing da land reform si yam ngana tawe aduna akoi di masi swai si sokpa panba yada badona thami masi akoi colonial legacy du makha sangtar pani haina aidi lawe aduna marmo idana yam excluded oina dum leiba mainstream da ting mangam da aduna sakhat pai khongjel je yam ta phawri ba ade be awareness si magi business circle da adum leiraga masi gi manung sida adum sigi langthok pangam da leiri ba sigi trips de leiri se masi gi langthok ke hai dar ga di ko gi land tenure system se masi matam ga sunaba mong da semdo oba ma change adu nga sa hijari ba ko gi mai magi khutta land gi magi mapu oi ba gi ownership ki magi hak se masi tribal family khudi makta household khudi makta atai ba pham tori ba sumaina aidi land ba chumena khan mane aduna magi thinking se mindset se masi ai hung ba chumena khalle Johnson kari mo le sibim tanga ai jana ai bi sira akoi gi wafam amani oi adu bo ai hujiki ko ri sidu da laksar kanda hauji akoi misunderstanding ama thoi ba se bill sigi objective si fajana kai no se koi fajana explain koi khangina bum change number 1 da kari no hai matam da
Manipur mitop changre haibase aikoigi naton sumang thoiba thawina masi identify tawse haibaneba whether masi internal migrant oigera international migrant oigera masi amtang aikoi khangdok se identify tawse haibaneba adu identify tawra matungda foreigner oina identify tawbusing dudi magi place of origin do angsagi 1946 foreigners act gi makada mako deport tawjegi ni haiba whereas India dagi changakpa aikoi 1952 gi January daina sibor changpa mitop sing se aikoi mayang sing hairo Makoi sing asi tenant oina leiba bara thiraga leiba bara oina leiba mi sing du makoi kamaina accommodate tawni adegi lam landowners on give sing du makoi si kamaina thamgani haibagi swai sida akoi identify na taw thu kanda sidai akoi gi hiziki bill si prospective oidona ek chaki badai di restriction la kar doine ba adu hana leiba sing che akoi identify tawdona khudak tagi hauraga di hayeng akoi hisab holak pada anka holak pada swai gane ba Mandi chap chana khangdok dargadi makoi ki population ki bulk che carry on sum tor ko doine ba masi phajana identify to hodana kainda khangodana aikoi ki prospective ekama aikoina population gi ekama chalai gani haibse masi reasonable oil illogical oil mandi yara roi ba akoina khangda ba mas ama sum eron tum tor ga chatpu du akoi ki virus ki type ta akoi population kaino da policy da fail oira ne ba masi khangdok na ba haidana m scope to matam du gi hau gra bane ba masi gi wahan thokse Fajana aikoigi ichinau sing noinaba across the table akoi boat akoi thamakanda khanane na change siwana objective sidi very clear ni karino hai matamda akoigi Senapati district Nepali ka hygiene se akoi khangdok pa tangai phadabra sinida Senapati area se heli in hai kanda Nepali kam changi se khangum se haira as simple as this akoi usi channel da akoi Myanmar original akoi cookie ichinau myam sahi chahum janui lere sigi matakte Myanmar de cookie anu kam changa makoi da haying problem create tawrise Masih aku khangdu ogum sira. Hai besi ne aku hai na. Aku na bill ma move tawre se masih ki yamna amplified oi ba hai tare ko yamna phajana mayek seng na. Changi ba lambi sida sida karim ta bias laita na. Chang ba se aku Manipur da fundare ba furup sing se masih ki kanna ba gi amatang hai ba pambai ne. Masih dai sida gyan ta da ba aku tamina da ba hai ba se aku puna ba ki lai ba thi ba ne ba. Sida sida aduna Ekoi Bangladesh ki Muslim camp changre hai basi khangdok pada ekoi ki original ekoi mitai pangal sine kaidok saudoino adagi ekoi ki cookie leiba channel la leiba singde Myanmar ki cookie camp chenjel le ji khangdok pada kaidok saubidoino hai bani aduga land holding ki ceiling holding to wa adu mayam du di as par ngasa ki MLR ek adu rules frame tor ko dori adagi ai ngasa high central ek ni MLR central ek on garabane yamna kanba pone badun hayeng madu ki makha da provision du makha da rules sem jo ani si overlap to wi aroiba thugla ga su hill area committee le ridana adu ai this mind tawre subject to madu mn to sira so ma hapchen siga akoi hapchen ba singdok pa noina ba adu ki provision do noina ba adu lei haibi wani da aduga taseng bo objective to ne ba akoi naina ga dawdi masi ki site naina ba se masi id pamje de si wani da maram di main objective ti kaino akoi na haziki bill si pass tawra kanda akoi noina ba akoi future se fajang secure oi hosi akoi ki demographic pattern ji yeng matam da akoi another 15 years da 50 outside da akoi ga leidore masi ki panicking situation ji alarming situation ji isa da pawi da bira as a akoi ki measure kano amoina akoi inhabitant group amoina lamdam si ki si pawi da bra si ore ga di madu ki general spirit to leitara ga di akoi common consciousness leitara ga di hauji ki bill ji da akoi loina bak support tawse la kan da tawgo do bane ba aduga kona rule frame torapada sumaina override tawdana ba CMC si tawsi ele ra committee refer tawsi hai basi kona lakpa ya step ni si wanida aduga main objective to kalai de soide ge hai bidu madu that understand to minara ga di id noina ba ya kanen khalle hai ba fam se koina more chacharu matam da more gi cookie gi chinaw sing noina ba du endorse tawbuni phajana phamina ra ga settle tawsi koi naina si political dialogue tawsi hai na gi bane ba adugi kaino si dai si da adu karmain tawge da ekoi leibak se gi sati base Sigumba ma ekoi main objective ama leiring sida sam kana gumba individual kharana masagi personal propaganda khar tauduna yamna derogatory provoking oi ba ming on the hurt ogada adu gumba adegi social network ta kaide mayam tawi adegi even kai leaflet tauduna adegi threatening oi ba intimidation che thamjalam ngomba community amada tawba sinasu ekoi lebak sidi yamna polarize kai nom da leithokhrem na aduna yam highly sensitive neba aduna masigumba effect mayam sinasu ekoi ngasai gi flare up tongna ba unnecessary propaganda se ekoi gi flare up tongna ba adugi machak su leiba aduna ngasai gi vested interest group hai tare ko ngasai gi masi yamna ekoi gi di
कहीं प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होइबनिना मसीगुमबगी फिलोसॉफी सिदी कोई मसी एंडोर्स तो फतेबा मरमदे अखोई की पुनमकिनेबा असु कम्युनिटी में तो नुंगाइरो अखोइना तौरसु नुंगाइरो मरमदे अखोई पुनमकी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस पीसफुल हार्मनी दुदे कोई लेमिनसेना लेरिबा दुगी फिलोसॉफी दुदा चही लिसिंग कुंट्रा चही लिसिंग अनि हेना nga lai मैतैना तौगे हारम मेजॉरिटी ग्रुप ने हारेगदि नहान मचा मचा संगे अखोइना डोमिनेट तौरब यात्रो अदुबु पीसफुल कोएक्जिस्टेंस हाइबसिना अखोई की ड्राइविंग फोर्स अमोरे कांदा नेशन सि सेमग्रेबा मसी लिविंग एग्जांपल नेबा सि कनातन कप यारोइबा अदुना पीस एकोर्टा इफ इंडिया रिकॉग्नाइज इन हाइजेगी ममांगसु हाइरे नागा की 80 years of unique history से नंग दु खांगना रेस्पेक्ट तौबेगा द सेम ओनर तो अखोई की 2000 years of peaceful coexistence से अखोई की मसे फसनो कनो तौबियु हातना अखोई ममांग दो रिक्वेस्ट तौजगी बनेबा अरो सिगी कनो से खंबिरगदि ngसाई की जिक साउबिरिबा नत्रगा अखोई की कम्युनिटी सिंग से मसेने फजन स्टेक होल्डर ngakतने अखोई नोइनाबा फजन मेन ऑब्जेक्टिव से कइनो हाइबसे अखोई खंगिनरगदि मसी सबसाइड तौगनी सिनै थमजनी याम सिंथबी मेन ऑब्जेक्टिव से खंबगी मथौ तारबिना वजा करिनो जी अखोइना हुजिक तौगदे से ख्वादि मुरुबा खोगी लेरिबा सिंग से भाव तानबगी अदगी अंडरस्टैंडिंग मुलाकबगी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस लाकनबगी करिनो खोइनो हुजिक दरकार ताइस जॉनसन हाइबसे एप्रेंशन से एप्रेंशन लेडी से करिगिनो हाइबसे मसी मखोगी मार्केटगी मसी सेंगनो फोंदोनी मसी असम दसु हाइबा थबकसी लोकलप मतमदा मपानदगी चंगअगदि लेरबा अदुगा तसिन मखोई बार्थ प्लेस से मसीगदि लिंकति लेत्रबा मयाम यावरबा अदु मखोइसी तसिंगना सिगी हारिबा मोय एनआरसी तोरको मतम सिदसु मोय फॉर्म सिदा यावरिबा मिसा डिटेल सी बेलकपा मतम से मोय मेन मंगमदबा मयाम यावरे से समना अहानबगी फर्स्ट फेज दा कोई असम दा फॉर्म लिसिंग निफु तरित सी यंथोप बेंगोली ताबा जगा दा अदु फॉर्म तरा तरे तेन पिसरते हारि मेलत्रबा तैस मरंदी मसी खरा साइज एप्रेंशन लेबसु दुम यावदबदि नते चुमे अदु मखोइदे लेब एप्रेंशन दो मदु करिनो हाइबदु अखोगी मियाम सिदे कोई खंगनबा म चंगे अदु समना हादा कोइना हजिक हारिसि इंडिजिनस की दम तेने कोइन तौदुइस इंडिजिनस पीपल की अदगी एज वेल एज मणिपुरी सिंगे मणिपुरी हाबगे इंडिजिनस पीपल हाइगा असम की सिदा येंगदी असमीज हाबगा इंडिजिनस पीपल ऑफ असम हाइजिगा अदाइदसु मोइदसु कोइगी सिगी डिबेट सि याम कंटेस्टेड ओइबा टाम मोइना सिनरी को अदुना असम दा हाइबा मतम सिगी पीरिबा मतम से सिगी मनुंग सिदा तारबा म सेटल तौरबा कांबु सिंगदु असमी नेना लौने अदु इंडिजिनस हाइबदुबदि मागी एबोरिजिनल अदुदा मयाम लेजरेको हानादगी खुंदारपा मयाम अदुना सि मणिपुरदसु कोई से कोई नागा नत्रगन कुकी मोइसिंग कोई लेजरिबा कोई येलोंग मैदिगी कोई मोइसि येलोंग मिने जो हारिबनी मोइ सेटल तौबसु कुइरे अदु मखोइसिंग इंडिजिनस पीपल ngakतने अदु जिक से कुकी ओरो नागा ओरो मैते यावदना कुकी ने चौखट पे यारोय मैते यावदना नागा चौखट पे यारोय नागा यावदना कोई मैते चौखट पे यारोय कुकी यावदना मैते चौखट पे यारोय अदुगी थाकत लेगिरबने बेसिगी कोई इसकी फॉर्मेशन से दुमाइन लेगिरबने अदुना सिदे कोई ताना तिकनबा टेबल दा ताना तिकनदना मसिगी लेरिबा मागी वीकनेसेस अदुगो फेलियर्स लेरंबा याय नत्र यानिंग देबा लेरंबा याय नत्र मागी रिजर्वेशन लेरंबा याय मयाम दो कोई टेबल दा फमिनरगा मदु तानर कांदा कोई करंबा कोई लंबी दा चलगन हेना फगदगी हाइदुदी आई तानबजिन हेना फयना खले अदो ऑलमोस्ट आइन खनबदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगी थाक्तदी असमगी थाक्तदी मसी ऑलमोस्ट यानरेदना कॉन्सेंसस ओइरमनिना मखादे योबा ngamdri सिगी मरोइबा मरमदी आइन खनबदा अकोई ग्रास रूट सिगा अकोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिगा सरकार गा समनबगी चांगजी वाटपनि नि आइ आइडिया दमाइ थमनिगे तमंगाजी तसेना गैप बिग गैप अमा लेबा अदुगा ngasai हाइबिबा जॉनसन मसो को सिंगलेन ताकपि म्याम सिंगदु खुगी मणिपुर से पुन्ना खुंदा लैतामिनरपा इंडिजिनस पीपल ओइना लाकमिनबा अमसुंग अमगा अमा नुंसी चानना तोना तिनरपगी केनो सिंगजु फोंदोकनरगा हाइदोकनरगा करी हापसिगे कै तौसिगे अमना सिंगबदो मदुगी कॉमन ओइबा अखोगी गुडविल दुगी मांग थारकांदा तसेना खोई नुंसिनना लेबंगमने दुगा हाइबा अखोगी ILPS की पोसक्सी मैतेगी वानते मणिपुर लेबा मी खुतम की याइफना मी खुतम की प्रोटेक्ट तौनबा दुमनबा ख्वाइदगे फब बिनेवसे भाव ताबगी मतम दुसु तसेनमक यामना भास ओइना लागदी हेनमक मफुंग फाबो ओइगनी खंजे लोइना लाकदबो मतम खरस सुसो सोइदना प्रजाम यामना पाइबा मी खुतम भाव ताहनबा मसुंग मसी पुनौसे अखोगी ngaktaneना खनबिंग मतमदो योरपो ओइसिन हाबो फमजे थमजरगा ngasiगी मनु हुनगे थरमसी मतंग साइद लोइसिनबगी तंजा लौजगे